okushaba okuhirweyo district governor wa Lions Club Benon Katate obwabire kurira omukoro gwo kwiguraho akaju ko kuhumuramo otireho no kubyara emiti ahirwarire rya Nyakibare omu district ya Rukunjiri kandi abaherize irwariro ebyoma ebyo kuchebera misho kandi kimwe hamira muramwa gwito musomu no kureba muntu kuma obuhangwa bwensi ningecho muganda kweta obutonde bwensi obuhangwa bwensi buriyo nuhinduka speed ya mani ensi tujukwasirijaga nitwe ryo netwatishaga so twahinga imiteji kwena protecting environment kandi imiti twahinga arimeye gufuma so twanamo mubirizo mu karere banga hospital abase kufinikiza necho twase kumumbe kama Benon Katate nayongera agira ngo kombeka akaju nebenda ngo abarwire bona bagumene bahumuramo kandi ahabyoma byamishe bihirweyo nagira ngo babiguzire sente nyinji nahabweco abashaho babikwateje mugasho gwa sededi no kureba ngo abantu bitu tubaterwa njura tubita omushana abinayi barukuza barinzira intambura ingabanize kuzo irwariro kuragurwa Florence Berungi omwe habarukurirwa rya Nyakibare hamwe n'abatura basimira ba Lions Club ahabwe cyo bakozere aba Lions batusupportingire mulongo mbingi mukubyare mitomu irwariro omuko bakatwereza ibyoma ya eye clinic ninga clinic ya byamisho ayiturukora j'abantu nsimira aba Lions tonde cyaro CDG abo bakutwiza kwira babire kumuraho kizendura netera omoyegamamu mwabaze mu clinic ya kambi Omugandi ori ambassador wa Uganda omuru Tanzania arabwira abantu kwerinda obwimucero oburo kubarukaho ombororo ekero kuretera abantu basigara bino kwebaganisamo kandi ekero kuzingamya ebyentunguka ibitwari bitatu garakamo akwa tukari amasasi tukari imburu twari bazamamba twari baki muri bintu bikabutakejaga mu nyafuzi hari umuntu wafire mutu bazama za polisi kamutomera umwana mutu nayiyombe muri bintu bitwari biri mu rwahwere nishabarahanga nishaba abantu bona batigira amatu ibintu bitagaruka mu nyafuzi okugamba ebi nahabwe biryo mu district ya Kiruhura aho abarukwenda kwesimbaho batandikire kwemurka aha mikoro etarye emwe nemwe cyari kibasika abakushira ubwibembezi rurengo rwona kari rwa parliament kari rwa councillors what betantari micumbi Ambassador Hona ashonjire ntekateka za government ngo nico cyo kubasa kuyamba abesi imbere n'abantu okweyiho mbworo mbwenu nkayinze ngo buri mwe mushija wa program za government ako ibintu government yone neyitu etkwitso twene baba byafandamo ibintu bukafa ne nyinshi kandi bikusisikara nabujye nkashabire kandi ntuga bagenzi banje abayumbwe bembeze kukira munonga nashaba kuna President Museveni kurenga umwaguma n'umucondoza mwahika ombiyanga byanyu eminyeto bashabirwa kwerinda abanyabishoba kandi bahaburwa kubine kundi ihanga ryabo gasha kwa Dane Basibwe na Paulo Turyamureba.